Epulan hayang subscribers lan awang na numan moilan da may salam China damnang yalak pa hadawa video da welcome na miyang po China damnang tanyi bu video me hongyi 28 March 2024 ni tun sang me ENPO wonyui balan hayang ENPO phang mang ngobu tawai tawalan sep chamyang meeting Taisheang Ngaolan chahini pongdam lak chingna sa hadawa video ya apai bungunang tawo hadaw meeting Ngaolan na WhatsApp ma taw buja hadaw ma WhatsApp ma laiwan de emana discuss na miyang po points sa mga ngoyang ki hayang po wongpong na miyang po points hadaw ma tu list yang ngonang hadaw chape ma chase no man de tawo I huatay bujina hadaw ba video ya apai bungunang awang na meeting Taisheang wang buma ENPO President hayang in-law Eastern Nagaland Legislative Union Convener ENPO Secretary hayang in-law Secretary iman yakhap yang Eastern Nagaland Evangelist Union phang mangobo Reverend lan yob yang meeting Taisheang akong wangpu iman do manya nangonang number ni sibuwa ma iman discuss na myang bua Central Government mebu Ministry of Home Affairs lan Nagaland Chief Minister da phabu hadaw working papers ENPO lane reject na myang ki se inlu lane hongni Delhi da dayang Ministry of Home Affairs land iwan de Ministry of Home Affairs land ibua hadawa draft yajija hadawa working papers haingonang hadawa working papers tangma Government of India State Government hayang ENPO wonyui balan iman jamyang ngau payment naksi hadawa draft na myang lakse ibu imana points ni me hadaw discuss na myang ingi ana number 5 inlula na ibua Nagaland Chief Minister da phabo hadaw working paper hadaw me new arrangement pa nya na ngona hayang bu hadaw nyan pu da laiwan de ENPO la ne 1963 me reject na myang bu Regional Council hayang Autonomous Council hadaw pa yu yeji haki ang ngopo jingne 13 February 2024 ni inlo hayang ingwa Eastern Nagaland Government Officers Association lan ENPO invo hayang ENSF lan pai Doris Lodge Dimapur me meeting Taisheang yaingki hadaw meeting Taisheang me ENPO leaders lan maye ye champu jine mong de huwe tai ngawe yopu imana number 5 hakia nya nangona number 5 imana meeting ya bua ENPO lana hami taw ibu hada working papers imane yupu ki yeji taw jine reject na myang ki hayang ENPO officer hadaw gibu drafa directly pailak wongpong hayang ENPO wonyui balanda Central Government directly nyikmai solak se ipujine sa ada ngoye teman situation na yamai ba ngopu hadaw number 3 imana ngawengki number 5 inlola ne ibua FND ya kai se hengta ya teman hadaw Ministry of Home Affairs lana phabu working papers ta layang hadaw ma hadaw ki ngonang hadaw yesu se ibu public new halan de singna tamha se ibu number 5 ma imana hadaw iyangki Ministry of Home Affairs lana ibu se iyang sao hadaw FND chang ma ngawlak china nyui ngonang taw china hadaw draft chang ma imana Chief Minister de Suanbu hadaw working purpose tang ma no mana ngaw yang True Nagaland Chief Minister hadaw ngawlana mamse yi pha se Ministry of Home Affairs lan ibu se iyang emana hadaw number work ma hadaw nya nangona number nit ma emana jam inpua inlula ne hibak phima ENPO china hibak winyang apainang hayang nan winyang apainang tani ba hadaw ba meeting ni ibai hadaw ba meeting Taisheang ma inluwa dissolve ne myang pha ENPO chang ma hangiba tui linglak nango hadawa saaji ENPO la ne spearhead ne myang yang tui ling ha se yang ki hadaw da cham dabu
pang yu ha in lo wa ngolak he bong pong dissolve na yemeng lak in lo kai naksi state government central government phai hakia ENPO Taisheang Ngaolan ngonang tau kai in lo wa ngolak bong pong se adau meeting Taisheang kai ibu number 7 manya na ngona hayang sa ba in lo lande ENPO Taisheang me ENPO demand Taisheang me blame na yemeng lak se ibu ngawlano emana nyana ta buya ana number 8 me sa ngoi klak MP election soyang phai ma hai ENPO hai in lolan state government phai ayang central government phai ENPO demand Taisheang me ngau ga ma mailak chia se ibu emana number 8 ma ke nyana ta yang ki ana number 9 me emana discuss ne myang pu ngawa sa imana ngau yang phai adolan khong kim bu sayang in lolan ibua ENPO public New Halande ENPO Katalande ngoi klak Lok Sabha election na abstain na ta myang kai se yope to ngawlan i ngona hagia abstain na myang kama ENPO Taisheang me state government bai hayanga central government bai hanga ngawlak tau chin na ENPO Katalande election na ya kai se ibu yangki hadau dai ENPO president na chan bua election ye yalaka yasi kama abstain na myang lak yamyang laka sa ye ilak ENPO public New Halan pai yasi kama tribal bodies lan pai meeting so jang hai ye yalak hadawa decide na myang lak ngonang tau kai sa declare na yamyang lak se ibu president na hadaw meeting me ibu ngawlan taman moilan na chaya lak chin na se tani hadawa video ka ya share na myang bu ngonang hami ibu kia hadawa tau ibu ji hang ba WhatsApp me tau bu ngawlan no man ha kia pong tam ngona sa dawa adawa meeting Taisheang Ngaolan ia Taiwan de no mana achiang ha election na ye yalak kia no mana apong daw kulak adawa no man ching mailam lenga comment section me election na ye yalak hadaw chiang me nya na haulak china se adawa video kaya no man moilanda pong dam ngona naibu moilanda menyong phana